Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kandai ke Sien ke Nyngkong baka Meghalaya State Paralympics Association kalayok ban sei kawe ni kino yelekai badan jingduna dokhatmet kasamla Prisca Pyngrope ban mikmat egajela haga second Khelo India para Games arjar pesan keban long New Delhi India keban sedang nadu ke atpau tarik hadu atpaknai tarik mentah ubenai kini kasamla ke Ïashim Bynta haga athletics haga jing lekai shot put tikum ta nakaliang ketika senjuk kala ai kublei kit bok kit riang yakani kasamla bakan yelekai bha haga tiga lumpung kani ka senjuk kala ai kublei ru ya usembut menteri rangba uba presiden tunsong ubala ai ka jingker khu kerdo ya ka Yes. Ini the first para atlet from adalah ini empat juga di nomor ini the first para atlet from India long ini di Alfan di badan India sih pada akses ini di akhir bulan Juni